about attention TV, so more song for a queer chuana na pay. With attention TV and name Emma Munina, good morning and Anna pay. Na because said you may quite so much see and be day and there as some babble summer year. Or by Tampa traveling to agency for the summer seer. And then and a permit decide you made the ebe down kama. Semi can say, so pay as soon day or a country mudia. So person could the holiday, so person could ye business, so find your mabeton. Person what summer, and now person call ye Juma or Amanone, including British and Mexico, New Zealand, Australia, Brazil, Europe, and America, Mema. Ofre oba Tampa traveling to for Miss Sonia who to show Mona Uniomundi and South Efa were going to send the local Jojo. Nana pay ye tushi ako BEBU a year Kumasi, a crow, a anasa Bronubia, wo Kumasi, a year a Hinemako Cobin, a Mantemu ha Krubi or why a friend BEBU, yeah, BEBU, ewo ahenema kokobina. I rose some crowbe busumini, I rose some sisu krumna no odin pa. Na say na MCE bi o ne ba, ye gene kwafini sem ye ya MCE ye de be sum tiefo. Sanso na enre ya nso driver ni bia okita tipa truck a onu so twem was abebo nu so ebewu ye na ye sanso ekum ya nua ba pimfo bia onu so afafro a ne bosuma akrom anesa onu so ye gine nkwa efrini se na so sakro na no ye bebu ho na maami bia oni ne kunu eti fefefa ti se mo bo brand sa na onu edigwa ewo kumase adum a ye chese ye friend force wura onu force aduma na oye ewo edum kumase atese oye dwadine atese wakodi dwabia enwumre obafie na nipa boni foi ekoto hye maami so ede sebe apaso anase scissors ehye maami fi etukutuku ne tese edi maami abro we ye kun so ne yesa diwa bra count tese na eni enyan na wo hwe intervals na da baby omuku maame no eni efie ntam na tese wa du fie ane sa tese akode ne ho kwakwakyere ne busuafo a sa onene ekoto ye nua bai ewo kwanso tese abonefo di maame yewu eye ne dosopo agi ne sikasem nyina efi ne se to ne bag etotwe na odanse ne bi ekopie mu ewo bebo ne ekunu ne ebusuafo kasa me so ye ntie kakra emma enema bi koso a yanti ase na sai ede na ekoso ewo bebu we kan ho ade ye tie kwa eya ye mienu adanu fiada no kwese de usiti ye no na no ya wada na ndumbe na assembly de isi ye okay na ye hu na ndumbe no na emu hu ni fiada na no pa okay na the isi ye nyina ni before then no mame correct some erroneous reportage bi akoso after the incident okay say yes my man no painful no makuna to baby me stating emphatically say no you be a pregnant woman okay yes you last boy around 2-3 years okay and see on you be no on but or you be a TikTok you say you sit down no okay physical appearance no one have ka say you be a painful okay and I know my wo maintain apasunti could say we draining within. Okay. You be protruded abdomen. You dey agrabeka say. Na funu be ho. Oh yeah. Yes you in the first place. Yeah that's it. Say we call hono anyama. On Friday no. Ahomache na me tu kwan akranti me kra me free room around there 4 a.m. Into bo be 6. Na me nya call. The call na me nya me free one man of God obey baby incident near the issue. Also honorable. Asama bo na mse dey asem. No say you cool be the na ba beto ha no. Na say yes you ba beto your ba na be man. Me do say so your ba na be man no. Me no say we gina phone so kakra. Say no no is na dey kunu ni kunu no approach no. Ono so no ba no ho no ma bebusa no say Thursday ni na 3 days 5 mu oben na no na yiri ko aduma na yiri mai na say na be ma no kwa ntiye na be ma ne nhune ba be busa so for yes you ya kire ne so okoso for no ne kodi nkomo okay
Okobusa sofo ni sofo say na asio na enu enu me aba me nya da ni hu no enti hono eno ote sofo ne me di nkomo se BBC sofo ni jae mu da sofo yo ba na be ma no ntimi nka no se je kusibra mi nkofie ena sofo ne hande phone ma me nti ono ko ena sofo ni busa ne na de na esi na be ma ne kase Thursday na nyume na bo be se 5 ena oba ne friend say ofi adwuma mu ba oba no ye adwuma wo adum okay otonton force ne be shit ni sa no ma no okay enti normally okwa aboba say 5 a no abasi so friend ko ni so oba e ka che ni say obesi kom kura to aduane dia brand ma no wiase ehu say 6 o'clock no be ma ne friend no after your friend ya no oba ne fun adum about best 7 no oba ne fun adum about best 8 no afre oba ne fun adum ntina fi hu kakra ya dey abono se na akosi akra de ono okoye kra bi bisa anya dey nsi da okay na dey na me friend fun adum yi ene ma men try kakra nti bo be 10 pm no so ofre oba no ene oba ne fun ko na fun ne kwa ne nipa na kate fun no ekwa na nipa na kate fun wiase ehu ene hu bo no na ne o frɛ ne ma me say na asie nti ne ma me ba mo call police station akoye official police report our police station hono okay report na mo returning to fee no e no mo de on beda nti o say anadwo ne de o man ntimi ana ama mo ho anto mo throughout the night okay nti ade achi ye no no okosofo no akoka kire no no ma hu de on beda ebeye na sofo ni busa ne say na oyidin pie ne na atare be ne hye no and also black and white to ka black and white na papa ne hu say ampa ene oba no no mum no obekuna ede wiase ehu nti na be o mu di nkomo ne be emu ne so da no okay ena be ma ne de eye de ehunu se ne yire nti ene de si ene de na nya asam ketwa wo honom wiase ehu ena eye nti na o se me frame committee for no aba mo be ka be ma no ho ene sofu ni na no mo ko police station call official complaint okay nti me fa on kan mu no the police buy and on their assessment and on the fire no be fair mu no ni ehunu se omo wo de apaso wo na mfe ne mfe wiase ehu na baga ne kura na odi tonton ne no ma ne sika ne no ma wo mu no omo je bag ni yi mu no ma beto bag ne so kure baby phone no mu yi phone cover ne to ho e no mo fa phone so ye de koye wiase ehu di oba ne beto ye na me fa si ye ku no dae no efe wo ko fie no enuru 100 years po that's why you closer to the fee and a blocks the echi na omode ne ye dey abeto ye nti na busa me a no kre asema e dey esi e wo ho amatiti bia no na de wo mu eno no honorable wache mami misa wo baby a wo mo eku ne to ye se de na wo kirem se efi ne ho ko ne fie no emunwa anya bia ne fie ne wo no e wo outskirt of the town na se nipa bia nti me ho anti obi anti dede bia na sesa okay omuti school echi play school ni school aso nti school no betra take new school mu honom ansana omutu fie wo behind school no na normally ni ya na omu free ekromu ba omu wura school ni mu kwantene bi the school ni mu na omu dia ba sina ko mo okay the members omu no omu new side kakra from the old town no okay but any power ho no ma you atoto na wo bi a se ni fie nti ba so obi yo bi bia e bia be din se ni pan be de bi ho na obeti na honorable ya tese enche ye kura voice no wa chiri pa okay takni mo ye mame honorable ti minka ye afina metro ya tese enche ye wo mo sadi oba bi nso ewu ewo wo mpatam wo sa niema we kaso we toso sei na akoso within the year sei na akoso mpatam wo na mianum no kure ni bebu nyu kura we are known for sa no ma no
one of the peaceful tower for 15 good years. Okay. Me da se oje bread train me osumfo akwentua na metime dwade nsem e ba bedum se wa akotie bebu na sansem nya atutu we de mesrem odi krofo ne MPs anase assemblyman a wo kro mesrem monhwe na monte committee bi okrom a ebetumi abom okrom na bosumi nsam esisi okrom che ano odina ye mebusuafo nyina so ya akopa ha Mr. Mushana Muye Bibi and Famu Kruna with the annuity. Namika say about Tampa Travel and Tour Agency for now. Esoma Senior and then me decide you made the Ebro Mr. Upo Batampani or Macasa Mr. Musk number a good screen any kama and no Esosumpa obey when year to say the Boboma Abia until we school name ma. Obey your Batampa for new wedding comma F for acquaintance. Sana Mikao say, and well kitchen service for so Esoma said ba, if I would be an some ope be an papabi, the say be a wabre weekend, wabre we get up a so homea, offer and well for a be a very requested be a Mr. or my service will come where the dear my bo at all yam. Now Mikao say, Queen Vasti Foundation so as so as if more brofoni nyanka. Nyanka Mr. Oh, at the yebi a year mobile phone Nyanka. Found to about Queen Vasti Foundation was 0548302985 Campbell and trade in Yankani. Medas is so dear and a pay trade to Macra.